Abatura bo muri Kagwa Kyajujuto omugombora ya Kasita abariyo nibesharinga ab'omuhanda ogu barikugira ngu nigubasisira eby'obushubuzi hamwe n'entungu ko mu kicweka kyabo kandi hatandikire n'okugwamu ebyiruka. Ebintu ebirayi baremere mubanze teke omukwesharinga oku abatura batimba omuhanda ogu ebinaga ebyabire biremu barikutinda akashara karikugita Kakijuto ey'Abakiga hamwe na Kakijuto ey'Abaganda byona babinaga aha rubaju omuhanda bagubyaramu emiti barikugira ngu ebinaga bikabyara omutura mugyenzi wabo omu mwanya gwa Engineer Tendekero. Councillors, Honorable Prime Minister nga naye Kwalisi Mutadde Bali, Chairman 5, Aisha Gaba Black MP owa Bugangazi East. District yo teina inginiya waayo asobola kujanga alambule kubo lino gatugambye tubuze batugaye tubuze inginiya mukubuza inginiya tugenda buzo no wafa wakukyalo kwa yateka mu pipe ze ani abatura nibajango oruguuto rubiri rumazire emyaka mingi rutarukora bilabo kugira ngu tuyontuza ombyo bururu abatura nibagira ngu ekiri kubashasha munonga kyagurira kikarabamu omurundi gumwe gonkwa kandi oruguuto rukanagirwa tractor zikamara kukora ekine amasazi zikamara kukora senta igara kabari hadi yagamba tugura Kyajuto bamaze kurukora Aisha wenyine bataka makuru Kyajuto gura bamaze kurukora kumba bakutubiha bakutufera atumachwa amanyangu tina cyakine nyuma na tractor teri yo bari kutubiha biya bari twenda hakarurukusha uguma bari je batugura twawaraji baratuhereza ki bari kutugura hakaruru nyowe chief paranganya kabagambera uri no kutandika nabagambera ndebe bintu bibareta hanuya kombe batro binjira pipe ziri haruguru hali bakashobora bakuturetera binuya ekintu cyasimbere no kunyiza kureta hanuya kureta hano akaravati yune pipes ono basota kuzigereka ahiguriye zatikire nyonyo kya Kijuto bwe bukulembeze bwe tulina obufu nebe bakola byonna biraga nti bafu teri kugamba nti gundi akoze yanjala kugamba kigambo kino njagala MP ne kakikoga konna mu Uganda ekya Kijuto bogera kibakozayo wano bajemba emitwalo ebiri okuba ku MP yena bebembeza bamwe aha rurengo rwa hansi bahiko mwanya ogu kandi abo bashagika abatura omukwesharinga oku kandi bakwetombito abwa district obutahurira okushasha kwabo orakwatwaho atwirukirire kandi lastire okugira ngo obo bupipe hano yari hamizi mingi munonga enjura kweragwa gaba nk'enyanja obo bupipe obu buri nko buratwa amizi go mu nabiro ite tukubwikiriza hano babwiyeho muri byona ni twahidara ryo kusima abanyaCyajuto abo ko baza kwetera enduru ahabwo muhanda gwito gwa Kyajuto gwa Kyangota Kyajuto cyakuterekera ahabwo korwa district kandi bukakorwa omulingo ogutari gwe bonka kagira masiko namanyango MP obuyejeho ari kukingura rugudoru ruraza kukorwa oko mutindo na chairperson C5 akakora ki akabaho konka cyo busasina naku orugudo rutakore ki rutakorwe ahubwo bakarushishira kimwe omuntu ya Councillor Oliver Atwire nagira ngo oruguuto turukahwire bitu bakajemeserezwa kubanza bayemereza okukora ahabwa enjura nyingi eyabene baremesa kandi eyabene remesa grade okukora kurungi oruguudo rukatandikwaho konkati rukahwire bariyo bacyarukora konkenja kuyakanyire engineer yabanza yayemerezamu baitu kandi ruri mu mbera mbi era abataka batire nduru nanye natera chairman C5 mukama wanje yangambira tirokozeyo abataka muhandike baruha ebaruha jonjito waka kuja engineer temwamane habwo kuba obwiro bwe yagira handi nyamakuru witu yagezaho kuronda chairman wa district ya Kakumiro Sentai Joseph hamwe no myishingiro wa Bugangizi East Honorable Agaba Aisha Black kandi warukura kakiko kebyenguta wa district ya Kakumiro okugira ngo bashobora hanshongeji bitu cyabasika
Ekijuto njagala. Amakuru agagashakwa Onesmus turi hamwe aha bwa Tayari West.